nasaba Isra dan Mi'raj tania akala melo ripake aga pale melo dipake dari ku Isra Mi'raj ia nari tu tappe elori ku Allah Ta'ala akhirkan jadi pakutanana engka naga sempajang sebelum nadi tak terima sempajang. Jawab ibu situngan na ini ia engke hadiri ilalan na yun ni termasuk malik kita mufu makina ke ustaz asal makrina ditta nigi maddepungan riside onrong nariku de cemo pada nakatai engkatu malaika nautus Allah Ta'ala ya marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alina papuang malabikeng yang kepatkan ni syara ekor ini. Dalam hal ini alina tomato malabikeng Bapak Imam Desa Sepang yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan alina tomato malabikeng Bapak Imam Dusun yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan kakanda saya alina tomato malabikeng Bapak Ambo Ufa yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita pada malam hari ini. Beliau merupakan pembina Pondok Pesantren As-Adiyah Mabarakah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan alina tomato malabikeng Bapak Bading Katipmas Desa Sepang yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Panitia Pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tomato malabiki dan dia selesai malabiki sidang jamaah Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah begaga masalah sitina jana attekan lila riolo ala birta maneng sangadinna riolan no makuto faru asukuru katandrigan kari sisi arajangan na fungala ta'ala namu karilalan na iwannya tupadang kasi uyuru pasi wolong-wolong na to siraga-raga ribola manabina fuhallahu subhanahu wa ta'ala untuk papolisi di deceng ia narito memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada angka kimat tapa baraka mangin ripamase madara ring ini nawa
sahabat nasabari insyaallah na paturungi pamasin na niya barakat na Allah Ta'ala, khususnya rilalan na kampung yang kita cinta ini insyaallah. Amin ya rabbal. Salawat na niya papasalama rigiring ang ilori ali malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semua termasuk golongan la'allakum tuflihun, golongan yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia begitu pula nanti di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sinina atamata nafung Allah subhanahu wa ta'ala yang kehadirin. Pada malam ini hitung-hitungan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Jadi liman itu umpona Sya'ban banyak kulit cawi. Iyewe ulangi termasuk bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak memang kurang narampi Nabi ta, maka dia bulan Rajab, bulan na pung Allah Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulanku, sedangkan bulan Ramadan syahru ummati, bulan na ummah na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bulan Rajab, amalan yang terbaik ia masaru kasingir pamigay, ia narito pamigay bancay istighfar tak kepada Allah. Namun ketika masuk bulan Sya'ban, amalan yang terbaik untuk kita perbanyak adalah engkaki pamigay salawat ta'law Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba situngan-tungan na iyan ulangi pertama kalinya diperintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat tentang perintah kita bersalawat kepada Rasulullah turun dari bulan Sya'ban. Agar ayat na po Allah Ta'ala biasa pagkatubay na rin kumakatuba musti na baca ya ayat na po Allah Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini napaturungi po Allah Ta'ala di ulas Sya'ban. Makanya ketika masuk bulan Sya'ban, yang biasa salawat kepada Rasulullah 10 kali, yang biasa salawat kepada Rasulullah 100 kali, bagaimana supaya kita tingkatkan angkaki tambai pak ganda iwit kasih sembuh seso bersalawat kepada Rasulullah. Karena kenapa? Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipenrek ulangi angkanai tanadita sit di malaikat iya ro malaika sit di limanna na iya kia sisabbu jari-jarinna makutane Nabi ya Jibril ni gana sayro agana sa malaikat Jibril iya naruna sa malaikat iya ang kinautos po Allah Ta'ala untuk reking siya gay igana bosi na paturo po Allah Ta'ala mapamula ni pancajin na di Adam latuna sa Yesoy iya ro malaikat
mampu menghitung siaga ikana bosi na patulog po nga Ta'ala. Ini luar biasa. Dari kumakutana ka Bapak Ibu, ang kaga kira-kira sanggup bilang ni siaga bosi na patulog po nga Ta'ala rilalang na kasiwan ni. Ada yang sanggup? Dek gahaga pa ustaz. Aja na si Wandi, si Jan na bawang, ang kaga sanggup. Dek gahaga. Jangankan 1 jam, 1 menit pun dek gahaga to mulai bilang siaga bosi na patulog po nga Ta'ala. Betul tidak? Tetapi maka dia romalekai situngan na iya ro nasa iya kamu pa kekurangan na reka po nga Ta'ala. Agar kekurangan na reka po nga Ta'ala. Nariko madapung inasang umat na Muhammad pada nasa rinalin na iwan ni na inapa pada masa-masa mangi masalawa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariko irampi asan na nabita di nasang ulir rekingi siyaga na apalang iwiringi ripong Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita bersalawat dulu. Sallallahu Masya Allah. Ternyata orang yang banyak salawatnya nanti ketika di dunia narik mati boleh madanna malumulad napuada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Nasabah engkai riwering syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakakna nadin riya Rasulullah. Makanya nariko ita puasa na nabita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ia ulangi nabita na pujilat de tumak puasa. Makanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, surona po Allah Ta'ala, magirunasan ini setiap tamay ulas Sya'ban tulima tinulog kima puasa. Agana nabali na nabi tapat putanan ya sahaba makada matinulog ka na sa mapuasa ri ulas Sya'ban. Nasabak yewe nasang ulengi terkadang manusia itu pada nalufai, artinya bulan ini terlupakan. Kenapa? Nasabak si tampilan dei bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal si tungat-tungan na yewe ulengi ikiring isinin na amalak madicenggi diangkat ke langit. Makanya Nabi menutup natutu amalak madicengna nasibawai wasa sunnah. Narapi matu nisfu Sya'ban atau patengan na ulas Sya'ban. Usahakan di situ Bapak Ibu puasa sunnah ki. Lalu kemudian baca surah Yasin. Perbanyak beristighfar kepada Allah supaya ia romatu amalata bercahaya magina bercahaya nasabak engkai pada nak dampeng Allah Ta'ala sininna dosa-dosa sininna tuma-tuma lebih ke hadir melwa dampeng ngak merajut wasitungan na ustaz ini lagi kurang sehat. Pertama sakit
Yang kedua, terlalu kenyang. Letu kuden dari pondok na Ustaz Andi Armayadi, maka dinasang angkat nasa di Bulukumba, bakso pirang, ternyata natiwi kak kero, waluhi pajak. Masya Allah. Sini na toma-toma lebih ke hadir. Baik, dek patuyat tamaki inti daripada Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj sitongat-tongan na nariko melo iirampe, melo dibahas, melo ipapahagi maneki, tidak cukup kalau hanya 1 jam saja. Dek na ganda. Bahkan sampai besok pun belum tentu habis di panapaja pembahasan dari 7 nariasengi Isra dan Mi'raj. Ya nariasengi Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya Maulid dengan Isra Mi'raj itu beda. Apa yang membedakan kira-kira? Ibu, oh ibu, apa yang membedakan Maulid dengan Isra Mi'raj? Narik ko Maulid, mega tau hadir. Sementara Isra Mi'raj di nasiaga engkah. Betul tidak? Magi nama kurang engkah. Degagat telona. Masya Allah. Maulid. Magi nama ika tahu. Nasaba. Narik ko Maulid. Tau matepe. Dek nama tepe engkah manang ipuleh. Sedangkan Mi'raj yang hadir pada malam hari ini termasuk tau mata manem itu. Alhamdulillah. Yang hadir pada malam hari ini termasuk tau mata manem itu. Makanya wattuna nabi tapole mamiraja nalapro ni nabi tak maka dah boleh ka mamiraja. Yang wattu dek gaga mata bahkan nasengnya nabi tak tahu jangan nampak beli-beli nabi tak satu-satunya sahabat ia patungan nabi tak ia itu pangurta Abu Bakar As-Siddiq. Ia naruh sahabat nabi tak mengakui makkadah situngan-tungan na agar na pun nabi tak tungan itu. Makanya nabi tak diberikan gelar As-Siddiq agar betul As-Siddiq, orang yang dipercaya. Sini na toma-toma nabi ke nania sarasura malabi ke hadir. Isra dan Mi'raj. Engkau nabi diisrakan oleh Allah. Tetapi di pamiraja Allah Ta'ala. Engkau nabi dimi'rajkan oleh Allah. Tetapi itu sina di palalang dari Allah Ta'ala. Iga nabi diisrakan oleh Allah. Ia naritu pangulutan Nabi Musa alaihi salam. Ia Nabi Musa angkanan kasewat punya mirip Allah Ta'ala ri empet na bulu etursina. Makanya Nabi Musa itu biasa kita sebut dengan taklim. Riasanya taklim, ia naritu atanna fungala ta'ala, ia angkai si mata merah mak bicara fungala ta'ala. Wa kallama Allah Musa taklima. Atanna fungala ta'ala, ia angkai mulim mewa mak bicara fungala ta'ala. Jadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa, mampu berdialog langsung dengan Allah.
mampu berbicara langsung dengan Allah. Tetapi Nabi Musa naulle mimmewa mak bicara po Allah Ta'ala, tetapi di naulle mita langsung po Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam dimi'rajkan oleh Allah, tetapi dekto sina ipalalang dari Allah Ta'ala. Nabi Isa lahir di dunia ini tanpa seorang ayah, engka indokna, tetapi dek gaga ambona. Betul? Iya. Kalau menurut ahli dokter, tidak ada manusia yang bisa lahir tanpa seorang ayah. Ya memang syahoro, engka makun raja yang anak di nami naripahangi makada igawi ambona, tapi mana sama kadang kambu na di nami disengi. Ya toh si Nabi Isa memang tidak memiliki seorang ayah. Ya biasa masyahoro angka tau jajang anak di nari sama kadang iga ambona, tetapi mana sama kadang katu ambona tidak mungkin. Ya. Nah sebab memang nariku Allah Ta'ala makwelo, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nariku Allah Ta'ala makwelo mesti terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus meyakini bahwa situngan-tungan na engkamu fatu nabi yang hidup sampai sekarang, dua yang ada di bumi, dua juga yang ada di langit. Nabi yang masih hidup di dunia, yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Sementara Nabi yang masih hidup di langit, yang pertama adalah Nabi Isa alaihi salam, yang kedua Nabi Idris. Ya Nabi Idris memang nelo betul pun Allah Ta'ala ipuang melolada kami terus surga, dan karena diterima periladuan dari Allah Ta'ala, dan karena diputama di dalam surga pamasin Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Isra agak betul na Isra puang ibu kata tahun Imam Miraja, betul? Tapahan ni ga agaya sama Miraja, agaya sang Isra malaleng, yari ka tomat kada ipalaleng, narik tomat kada ki malaleng, berarti salah pahak itu. Kenapa? Nasaba makrif Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mapacingi pun Allah Ta'ala wal pallalam paniengi atanna pole ri masjidil haram law ri masjidil aqsa. Nariko nabi tamelo malaleng di natama akkaleng, karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nariko tamelo napaki nabita butuh waktu 1 bulan berangkat, 1 bulan juga kembali, karena kendaraan paling cepat pada waktu itu adalah unta. Di pagagaya sa pesawat, di pagagaya sa kapal away, dito pagagaya sa oto. Yang biasa kendaraan hanya 1 unta, yang harus paling magatir. Sedangkan rilalan naya na po nga Ta'ala alalangan na nabita tanya siulang tanya to si tao siya ka pala ita na malal ipalala nabita dan niya di pamiraja di po nga Ta'ala hanya separuh malam saja. Si pulawan ni diberangkatkan tengah malam, engkamotoy nabita yolola subuh. Memang nariko akkalan melo dipake di memato na tama akkalan. Nasaba Isra dan Mi'raj
tania akala melo ripake aga pale melo dipake nari ko Isra Mi'raj ia nari tu tappe elori Allah Ta'ala. Makanya nari ko Thomas sampajang de nauli sokku sampajat tak nari ko dito matappe Allah Ta'ala. Sini na to malabikin na niya sa surah malabikin kahadin. Walay kisi di contoh dasar. Saya tadi berangkat dari Kabupaten Bone jam 3:30. Alhamdulillah saya tiba di kota Bulukumba pas masuk waktu maghrib. Ternyata waktu saya berangkat tadi nasaba boleh toka denre di acara Isra Mi'raj setelah Jumat napan mereka onde-onde napali sora ka onde-onde purana wanda yero onde-onde ukarawa songkokku ternyata ang kabire-bire menre kon songkokku kebetulan yero bere-bere napuji menceningi dibuang menre ko songkokku dangkan nama cuy itu di oto ku mangotol letu di Bulukumba pas letu di Bulukumba siruntu ibere-bere na sepang maka di bere-bere na Bone assalamualaikum waalaikumsalam maka di bere-bere na sepang Bulukumba politiga ki herama matto ni bere-bere na Bone maka mana ka Bulukumba macam bahasa ugi. Alhamdulillah iya nasa pulih boneka maka di bere-bere na sapat at siya kamu berangkat maka di bere-bere na boleh tete si tengah na apa letu ka di Bulukumba pura mangaribi maka di bere-bere na sapa Bulukumba ay di umatapu sandi na sa iko nilo malalan napa kung masukot at tanay naliluno to dia mo tappe maka di memang aku ya melo malalang tapi iya napalalang pa ustas menre ka ko celebo na songko na letu ko di Bulukumba le soto na tama akal aga puang masuk akal makku maturo na dita tanya na dita melo malalang tetapi dipalalang iri po Allah Ta'ala dipalalang iri po Allah Ta'ala tingin mo dipalalang na dita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sesuai dengan ayat ng Allah Ta'ala nariko po Allah Ta'ala mayroong mapitangi at tandrang ako sa ganda yan ang nakada po Allah Ta'ala linuriyahu bil ayatina mayroong may matunang pitangi po Allah Ta'ala tandrang ako sa ganda. Jamaah yang dimuliakan Allah, engkau makutana ustaz, magasiro na dita, dipalalas di Allah Ta'ala, mata na langsung di pamir aja, ya, ekuni para lutapahang. Yang pertama yang harus saya bahas, yaro nabita, watun na melo dipalala di Allah Ta'ala, dibelah dadanya. Lalu kemudian dibisaiwi atinna nasaba wesamsam maka sinamelo dipacingi atinna na ditana anu mapacingi jawabanna tentu nariko anu mapacing na ipacingi pay tentu pada mapacingi makko matuiro idi saldenge na upan na melo kim mas sampajang musti makjenne ki yolo la solata liman la wudu alahu dek gaga sampajang nariko dek gaga wejenne yolo namo maga pacita namo pura ki cemme karena wudu itu menjadi persyaratan nariko melo ki masampajang. Yang kedua magiro nabi tanay pacingatinna nasabak memang agato gunata masampajang puang agato gunata mapuasa, agato gunata ipasui saketa, agato gunata tautongi minre umroh dan haji. Nariko majai atita
Dito gagaguna-guna na ito amalak madicipta. Betul. Apa ang kami matutong? Sinin na balibolana si Bancimaneng. Di gagaliwa si Puji. Ibu bahaya landet tutawin na rekunakan na penyakit yang namanya SMS. Agak asang SMS Pak Ustaz. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau penyakit SMS masih mending, angka penyakit paling bahaya. Agak na ya Pak Ustaz. Ya na penyakit SMS. Mau tahu Ibu? Penyakit yang namanya Fatimah Sang. Ibu, dito gagaya seperti masakwe. Apa asat tahu tu ya ro? Dito gaga. Atau dia najok ka masih mati nih. Iya dia seperti masang betuan na pedi hati memesang. Iya na bahaya. Iya tu penyakit hati di kakapapurana kuang sangadinna zikrullah aring-arang dari Allah Ta'ala. Makanya para kejoloi, para kejola kita napaki pada cengi asumpata lori Allah Ta'ala. Yang kedua, ang kasimakutan ng Ustaz agar pasabaran na kita diperjalankan oleh Allah di pamiraja dari Allah Ta'ala. Jawabannya nasaba iya waktu nabita berduka cita. Nakannya kasi nabita si babuah. Magi naman si babuah na nabita. Makanya Nabi itu dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah. Gangkan na dipendrek kulangi melalui Isra dan Mi'raj. Pertama, magi naman si babuah na nabita. Nasaba iya nabita irwatui. Mati binena nabita kaminan nafujie. Iga ya Ibu Khadijah. Beto gagaya sa Khadijah koy. Iya. Iyaro nabita mati binena yasannya Khadijah. Iyaro Khadijah. Ibu tengkali ngejolok. Iya roh Khadijah, iya na romong koso kinabita mak dakwah capu waramparan na Khadijah padahal tausogi dikenal tausogi na Makkah binengi Makkah na minu mina nabalanca anakna sampai 7 turunan di na capu waramparan na panguluta Khadijah. Tetapi capu waramparan na nafaki na bitamak dakwang agama na funglataan. Bahkan panguluta Khadijah yang selalu memberikan motivasi kepada Rasulullah, maka dia suruh na funglataan, ajak mu pajai maceramah, taruh ni capu waramparaku. Yang penting untuk agama na funglataan. Bahkan waktu na nakasih capu waramparan na panguluta Khadijah. Na podangi anak na makreya na podang laloy abamu nariko pole matu mateku tasurup pahalalakan nga saruben na supaya matu nariko mate ka iya na romatu na dokora ko katakaliku ketika saya meninggal. Coba bayangkan menurut riwayat waktu na mate panguluta Khadijah kaci ya na pakewe 70 tepan na tosugiro. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu di sini Khadijah mana. Amin. Sini na teman-teman lebih ke hadir. Kemudian yang kedua, mati amure na nabita. Iga amure na nabita po. Abu apa mega tu Abu gosok aja gitu. Abu siapa? Iya. Panas saja loh. Abu
Abu Lahab. Iya, Abu Lahab. Iya ro Abu Lahab amuri na nabitta. Tetapi Abu Lahab tanya seleng punggawana kapiri. Iya, magi na masih babuana nabitta. Nasaba Abu Lahab mati di mana nangka napuana kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya ro patimatan. Maka dari nabitta amuri wada manila ilaha illallah namo cicamua supaya matur sore mundina pong ala taala engkaw panguluar yolo na pong ala taala maka de ipwa pong ala taala puramoy na puada amure la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dia nulis seakan-akan ia rutimu itagunci dia nulis puada la ilaha illallah magi dia nulis puada nasabah engkato tulima ganggu yigir tulima ganggu aga naseng Abu Jahal aja lalu mu pawi nasaba malufa itu naseng aturi romu aja lalu mu pawadi repagruanku Muhammad. Makanya dari sini kita bisa ambil hikmah maka terkada itu engka pada dia sidingi magalo di asidingi contoh ye mak bangki masiji de mabangki masjid magalo mana ni asid dinna mapamula ketua pengurus masjid sekretaris bendahara dan lain-lain si pekeran ni ternyata engkato si ditahu ia mematuh pada magalo kapila nariko tulima perocai betul kong katulima paroca magalo ni asid dingye yaitu Abu Iga Abu Jahal to Abu Jahil bahasa ugi nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi sebelum nalet turi Masjidil Aqsa lepangi Nabi tadi Bukit Tursina. Koniro mondro Nabi koniro mondro pangulutan Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah. Yang kedua, waktu lepa Nabi mas sempanya di dua rakang. Yang kedua, dilanjutkan perjalanan lepas si Nabi di Baitul Lahmi. Ya Baitul Lahmi ekoni romonro Nabi Isa di Jajiang Baitul Lahmi atau bahasa Inggrisnya Bethlehem. Disitulah Nabi Isa dilahirkan. Jadi pakutanana engkana ke sempajang sebelum Nabi tak terima sempajang. Jawaban na engka mana sempajang. Nasabak Nabi tak mas sempajang iman di duan rakang. Sampai ke Masjidil Aqsa lepas si Nabi tak mas sempajak dari jama yarwat kue sininna para nabi Allah engka mana ngimat depungan. Lalu kemudian yang memimpin salat pada waktu itu adalah alimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu detopa toca karudu kita bersalawat lagi subhanallah walhamdulillah ila wala jamaah yang dimuliakan oleh Allah makutana kajolok kira-kira nari ko mabicara ka mana semua kita kelinga mana semua alhamdulillah. Ibu situngan na ini yang kehadiri ilalan na yun ni termasuk manik kita mufu magina ka ustaz asa makri na dita ni gini gimat depungan risidi onrong
nariku de cemo pada nakatai engkatu malaika na utus ku Allah taala yaro malaika tugasna meluk manang na cata asan na yang kehadir dalam ini. Jadi tanpa kita sadari ada malaikat yang duduk di sekitaran kita. Na catak manang serta alhamdulillah yawanni engkai alina tumat-tumat bita patta imam desa engkai patta imam dusun alhamdulillah ketua pengurus masjid jamaah ngurani makunrai na catak manang serta kokora matu acarata iyaro malaikai elawi mangulo riuro na pong Allah taala agana sa malaikai waktu pong Allah taala boleh kak mamiraja di masjid Nurul Mukminin cahaya na tomatape boleh kak mamiraja di Nurul Mukminin alhamdulillah engkamana ngewita hadire makanya pong Allah taala malaikatku sakbika naseng sinin na tau ang kehadire mamiraja iya tuan ni wadam pengemana sinin na dosa-dosana alhamdulillah makanya si malaikat dia manasamula makanya pong Allah taala manasak wadam pengemana ternyata ada malaikat lagi yang mengatakan magani palit buang nawatun na din re macarama pacarama seri are wita sanre diwirin na masiji iya madam padam pengadi seri are wita sanre ko di masiji ternyata kuperhatikan masya Allah tuli cakadukan menimeng kelinga ceramah sekali na uperhatikan ipuang debe ilunguna matinroy agana sa malaikai namuna sa iya tuto matinroy wadang pengetudo sana amin ya rabbal. Itu luar biasa puang. Yang kasih malaikat makda. Puang magani pali nawatun na rin re macarama pa ustaz. Ang katuwita sibuk mapasilolungan. Dewi sama kada agaw yang nacarita. Makdi na muna saya tumacaritai. Wadang pengetudo sana. Itu luar biasa. Ibu makutana ka jolo di latu kita tesiaga latu ta tesiaga apa magalo matuto ko si pagkerengi apa aga to gunana malampi ceramaku na bosam matoki magkalingay betul makutana ka jolo pemang tatesiaga di pajay tatesiaga di makukoy berarti kumakare kita tesera berarti di pajay ni apa liwan ni lanjut salah-salah kan sendi mapunco macarama sementara mabila puliku betul apalagi pacaramata iwan ni boleh luar negeri tu kulit tu mata aja na Eropa ustaz tongan ni mat kada boleh mone tapi kampuna Cina asenna berarti luar negeri loh alhamdulillah lanjut jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala purani ipalalan na dita melok ni di pamiraja di Allah taala sementara mi'raj aga betul na miraja puang menre jadi menurut bahasa yero miraja betul na menre
Jadi agi-agi yang reki miraja tuasanna. Maliki motorok baru yang reki motorok baruta miraja asanna. Maliki oto baru yang reki oto baruta miraja asanna. Maliki bola baru yang reki bola baruta miraja to asanna. Maliki ranjak baru yang reki ranjak baruta miraja to asanna. Ya sena ranjangnya miraja to asanna ya kumakare matu bapakna makna macina kasa di mamiraja angar di bawan ni sini na toma-toma bikin kehadir kita singkat ceramahnya ya rona bitta ipamiraja dari Punggala Ta'ala dan karena Nabi Tamin dari langit pertama siruntu Nabi Adam men dari langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya men dari langit ketiga siruntu Nabi Yusuf naik langit keempat siruntu Nabi Harun naik langit kelima siruntu Nabi Idris naik langit kelima siruntu Nabi Harun naik langit keenam siruntu Nabi Musa naik langit ketujuh siruntu pangulutan Nabi Ibrahim alaihi salam. Waktu namin kurangi Nabi ta angkanai Nabi ta masempajang bati nama sempajang kurang lebih mua bati pada kurang lebih mua bati ta masempajang tapi ada sedikit perbedaan angka malaika masempajang ya sempajana tatu bawang dek gaga rokok dek gaga suju dek gaga tudang tatu bawang menre sila langit kedua angka sila itu Nabi ta masempajang dek gaga tatulna tapi rokok bima teru-teru naik langit selanjutnya angka sini Nabi ta masempajang batina masempajang deto sina tatong deto sina rokok tapi suju materu-teru menre sina bita angka sina bita naik masempajang batina masempajang dek gaga tatulna dek gaga rokokna deto gaga sujuna tetapi tuda memang teru-teru dan karena Nabi tak boleh dimatu mamiraja semua gerakan yang dilakukan oleh malaikat napugok mana Nabi tak ya sampajangnya situ ketungan na asalan na boleh kunyawai makanya riasanya Ahmad betulan na alepu tatong hal roko min suju dalat tudang riasan ni Ahmad ia mato Ahmad ia mato Muhammad sini na toma-toma labik yang kahadin dan karena makadai malaikat Jibril suruh na Punggala Ta'ala latuna nasa kwewan teraki dina sang ulit tembusi cahaya na Sidratul Muntaha kapan saya tembus cahayanya Sidratul Muntaha maka tubuh saya akan hancur magi pala Nabi tak na ulit tembusi Sidratul Muntaha karena di dalam syair mengatakan anta nurun fauqa nurin ikuna nasa Muhammad cahaya riasna cahaya ya namun pancaji Punggala Ta'ala cahayanya Sidratul Muntaha nasabari Nabi ta ya namun pancaji Punggala Ta'ala matan naswe nasabari Nabi ta ya namun pancaji Punggala Ta'ala ulengi nasabari Nabi ta jadi punggawana isituwatungan na cahaya ya naritu alimalabi na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana kapuang tega yolo Nabi ta daripada Nabi Adam tega yolo dipancaji Nabi Adam atau Nabi ta ini perlu saya bahas ya Nabi ta situngan-tungan na pamulang ngiri hakiki pacapuran ngiri kasarai waktu na Nabi ta waktu na dipancaji panguluk Nabi Adam dipancaji Nabi Adam
maka dari pun Allah Ta'ala Adam pamila ni siga matam na pamila matan na pagulutan Nabi Adam ngari aras naitay Nabi Adam di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka di pangulutan Nabi Adam waktu pun Allah Ta'ala ternyata engkau pali pamula-mula tori pancaji sebelum ia. Maka di pun Allah Ta'ala engkau Muhammad asannah. Jadi maka di pangulutan Nabi Adam waktu pun Allah Ta'ala penasara kaseding macinalada kami tayo rupa malabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadi gana sa wita agana sa pong Allah Ta'ala wadi muita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi baca ina sa salawai, baca na sa iya salawai. Jadi yewe salawai pong Allah Ta'ala sendiri langsung Pak Guru alim lebih na Nabi Muhammad SAW. Di napada salawat aluri Nabi tak leto salawat na. Ada yang tahu kagak pahami. Ya salawat na Nabi Adam luk kari Nabi tak makari pun Allah Ta'ala bacai marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabaca pangulutan Nabi Adam muy katallu na inap panasapung kanu pujarinna kanu pindo jarinna purana nabaca purana nasapung nasapuro ikalupa matanna purana nasapuro langsung naita lupa malabi na nadipta di kanu pujarinna indo jarinna. Apa maknanya ibu? Ang kagak biasa ang kagak kue magati kabur pakitanna ada atau kabur mana nih? Ia sudah senge mata, tidak pandang umur, betul. Kadang 30 tahun, maka kacamata nih, terkadang 40 tahun. Bila kita cawali, contoh, ya, terkadang ibu upah guru ki narik ko bangi pak bangi biasa mo kimi kelinga bang wasad de naja gitu narik ko bangi pak bangi nabaca di makkada asyhadu anna muhammadan rasulullah apari ni baca magati marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inapa isapuro yehewirin na matatak kelupa matata insyaallah narik ko na pabaraka pong Allah Ta'ala letuki nenek-nenek letuki lato-lato tuli macak kayar pakitay alhamdulillah tapalani nah depa sogo kak berungkup ibu upat kulit payment si cenna acoy ki pare marhaban bi habibi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tungkat bangi pak bangi terbaca iya terpahami jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian Nabi diperjalankan oleh Allah ipinrek kolangi gangkan nasiruntu langsung disibawa pengolah ta'ala ibu matu pima gosip kalau kima gosip lisu pak ini manibawang ya cede mani. Nah ini intinya. Watulna nabita siruntulan susibapung Allah Ta'ala. Itulah kelebihan Rasulullah. Selain naule mitai nabita, naule tum mewe mak bicara langsung pung Allah Ta'ala.
Yar wattu siruntu ni si Bapong Allah Ta'ala. Wattu na siruntu si Bapong Allah Ta'ala di alam mustawa sujud langsung ni Nabi Riolo na pong Allah Ta'ala. Aga na baca Nabi Riolo na pong Allah Ta'ala wattu na sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Urana na baca Nabi Iro so ngalimita yaro pamalabina pong Allah Ta'ala na inap panabaca Nabi at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Aga batungan na at-tahiyatul mubarakatu sinin na papakarajay mubarakatu barakai at-tahiyatul mubarakatu salawatu assalamakengi tayyibat decenge lillah ini mana itu mapunang ituang dangkan na makani pung Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Batungan na asalamakeng mas risisimu wahai nabiku wahai kekasihku wa rahmatullah wa barakatuh. Agaro batungan na wa rahmatullah wa barakatuh ya naritu pamase nania barakat. Jadi nari kumelu kipahan ni situngan na yari ga ang katotaneki makada aga memang situngan na hakikin na nania rahasia na sampajangi tabali ni makada warahmatullah wa barakatuh pamase nania barakat. Lalu kemudian yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adalah malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir tentu pahami salah satu tujuan daripada Nabi Taipalalang ni Allah Ta'ala degagali sagadina untuk terima sempajang siaga sempajang na terima Nabi ta 50 waktu sempajang maka di Nabi Musa lisu ko mangulo ni Allah Ta'ala apa matu di ulim mo umakmu yarunasan umakmu nala ni mabicu na makalasi tapi degaga ko insyaallah kung kumaye di sapang ni makunray na matinulumanan sa isa. Betul? Nah ini to itu makada. Karena iya. Pangkamat to biasa masiji ye tadampeng ka po tadampeng ka. Mega masiji narik ko mangaribi ufa narik ko ang kamakun recibatu ko to. Dito termasuk itu ba oh dito alhamdulillah iya karena masih tawasan ko to minroy mabila Belanda terkadang ka masih ufa ko kamakunray magi na makuto ya makunray lo ka masih maperjama ternyata ang kapacara makurta makuro kampungi makada iyaro na semak pun raye malagbi ngari ko mas sampanyang ini bulana daripada mas sampanyang ko masiji di kan biasa begitu betul ibu ternyata iyaro main kelingangengi emak pun rekutu makadiro makun raye si cocok lada kana saya pacara maye si cocok kok apa makutumim ibu hati-hati kode itu mas sempajang dan itu ini di palu-palu hingga palina lakaita dina sempajang anak tatani anak taicalla hingga pale ambu nah hati-hati. Makanya Bapak kodena sempajak bineta makna sempajak ki dina sempajak
maka dia pun Allah Ta'ala fastabir sabar kemiulu makna isuruh kedua makna sempajak ki dia pernah sempajak fastabir sabar kami iya jangan bosan-bosan menyuruh makna sempajak ki koganna wek katelu isuro mas sempajak bini tanadina sempajang idi manibawang elok ki selle jaji elok ki tambai idi manibawang maka di bapak-bapak na si contoh kayak minta matua saja belok sambil jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala asam makri topan ditata ya tomi tumulli pajuk kai asumpana lori fungala taala nariko napahangi alina ata pole fungala taala jadi tapahan ni nariko angkat o makutu sempajang taudi na sempajang di mematu patu napahangi alina ata pole di fungala taala. Yang kedua ni gini gitu di na sempajang ni gini gitu makutu sempajang di mematu patu napahangi makada fungala taala puanna. Pertanyaannya agami mempassabareng iya rupa tahu nariasan ni ata aga to passabareng iya rupa ngala taala nariasan ni puang jawabanna iya rupa tahu nariasan ni ata nasabaan kanai maturu masumpal lori fu ngala taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun burade ki pancaji bansa jingan iya rupa tahu illa liya'budun sangadina wilorami matobi masumpal lori fu ngala taala ya to si pungala taala nariasa ngi puang na sabab pungala taala pancaji rufatawi pungala taala malingi dalli pungala taala malingi unronrong cuma terkana rufatawi saisa papinya menna mi pungala taala na poji tapi na lufai igawe si tongat-tongan na pancaji ya rupapinya mengi sini na toma-toma lebih hadir makanya engkasit dipatari ka pura rampi makada nigi mas sempajang di napahang lisa na sempajang ni makadaru tuna belal lindrona di gaga naruntu sangadin na takko mi bawah biasa tangkalinga biasa yaruwerek kadai angka salana angka tutujuna salana risisi na toni ina sempajang risisi na tomak guru mas sempajang padi di nelo mas sempajang magai di nelo makare subawa rio loro may puang padi janji tarapi mofa dari komelo kipahang lisa na sempajang ni tudak ki kuya na kaci madoja ki aswandi balum tanto yulle pahangi agawe si tungat-tungan na lisa na sempajang ni tentu dito na marigagaw padaki atau puniro ya atau topi mapi ilanjui mamiraja pasti tepak ko pada mana kini na tumubi ka pa ibang lanjut tentu nariko engkalise berarti engkato ulina aga uli na yan narito lahiran tapahan itu lahiran di aja na jelaskan yang kedua berarti nariko uli na lahiran berarti lise na iya narito batin ya senge batin paringarang ni pada cengi paringarata nariko magalomo paringarat nariko ngalatala insyaallah natarima dito sampajata po ngalatala ya to mide natarima po ngalatala sampajata nariko di mematutumas sampajat betul apang ka matutaw di matuga ka cina-cina ka masiji iban di pabangi Allahu akbar napuji matu makbo si pujo bolana padahal si tampil lalu masiji mega makro ye bangi pa imak koloroi de igaga bangi kuasarai de sigaga
basi ko mangaribi di sigaga, basi ko subuy aja di pawi. Siula yarwat bang pa imak ko masijidi na matugaga hadir namo cik ni tahu di gaga macimna kere-kere pa imam basi sengitat ti asira ini maka ni pak kampungi barak jangan ni pak imam manang katau ibang tati asira ini tapi puatan itu ini wasa imakulhi bantai mana ka pa imam bang tati asirai jadi sinin na pak kampungi matinulu ejo ka masiji makutelo ka masiji de enang kanalo ka masiji lo ka mana ya masiji rawat tu melo na no ko pa imam di na chocho ko macaji imang iko mana ka tobat tati asirai ini maka di pak imam jolo tiga ngarewe tu jangan iya ga atau idi bangak koloro de ko gaga bangak ko asra de ko gaga bangak ko mangaribi de si ko gaga isai subuh itu tuh ko gaga sisan na bangak tati asira kamana ko ilok memang kumaga masampaja tati asira kamu sih betul tidak? Nah, ini yang bahaya. Makanya Pak Imam, kumas embang ni koloro di gaga tahu coba tu sih batat tiasera. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita doakan Pak Imam desa, Pak Imam dusun mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya rabbal ya. Maka dia Andre Guru Taki Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi, pendiri pondok pesantren As'adiyah Singkang, agana sang Andre Guru Tak perlu pada cengi paring kelingani agana sang Andre Guru Tak nigi tahu naulil lutu yasna al-la'i tak paham wa? Naupan nanaseng si dia tahu naulil lutu yasna al-la'i naulil jukka yasna uwayi bahkan naulil morong ibarana api narikodina sampajang ajak macuiri nasabak wadi janji pahasala na pajukka yatu saya ulangi maka dia Andre Guru Tak upana ang kataw nulejo lutu yasna al-la'i nulejo kaya na uwayi bahkan nule morong ibarana api narikudi na sampajang ajak macuiri nasabak wadi janji pahasala na pajukka yatu insyaallah supaya lebih barakai tabi tomotwaki narikomelo kita masuruga nasabari anak ta mencaji anak penghafal Al-Quran patamai maka pada di pondok pesantren As'adiyah Mak Baraka. Amin. Saya itu puang alhamdulillah 6 tahun di pondok pesantren As'adiyah Singkang. Insyaallah mudah-mudahan aku peledek dulu tiwi lo ke Singkang engkacaban nak kumai di Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan ibu tamak mana ngimatu anak tak ke rumah pesantren kapan na peraya kurangnya anak tak 30 juz maka ditanggung pahalanya sampai 7 turunan. Alhamdulillah mudah-mudahan ada berkahnya. Dan yang terakhir doakan Pak Ustaz mudah-mudahan insyaallah diberikan keselamatan sebentar dalam perjalanan ke Bone karena insyaallah besok pagi jam 9 masih ada agenda setelah jam 9 lanjut setelah duhur di Kabupaten Bone di Kota Bone setelah itu lanjut lagi Isra Mi'raj. Alhamdulillah sudah 1 bulan Pak Ustaz belum pernah istirahat sampai pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Melodam pengak narikong ke atas salaku. Kalau engkau ada ku tak pasti cocok dengan hati itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ucapkan kepada seluruh ketua panitia, kepada seluruh pengurus masjid dan jamaah Masjid Nurul Mukminin Sepang, mudah-mudahan insyaallah dapat berakai Allah taala nato sirun tupai marilalan nakaputa dalam rangka acara yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.